Nah, baraya ya supaya untuk itu di out kecero ya. Jadi di non dijukutna di tekan heula dibedakan wae kecero itu di kieu tuh. Di cecagan heula mah kan lawaseun renek juga teh. Bukannya sok kalah bala di jero kandangnya. Jadi cacagan heula. Cacagan heula mah kan. Mau dibedolan ke jero. Ini teh diputna teh. Di bedolan biasanya sok di bedolan namun dicacagan pada ya cuman patna teh pengolan aja menuju aya tuh menuju mudik kelak cina pengolahan menuju mudik ibu nak jalan-jalan. Nah, sebar aja supaya dibedolan. Ada bedolan kan rawasin kat kecamuilan mantap tuan nanti kali itu mah kedok